Welcome to the Stacy Kama blog. Don't forget to hit subscribe. Dandora 2023 ndio nilikanyanga Dandora mimi. Ama dini wapi sweetie? Wapi ka night? Umetoa night dress ni vile. Hata niwaambie, hiyo t-shirt nilikuwa nimevaa na skati ya red. Sasa mimi na vituko zangu kuvaa hiyo dress nikaona sina jacket ya kuvaa juu na kulikuwa na baridi. Si mnajua weather ya leo ni mbaya. Mimi nikavaa kidress juu. Nilikuwa kwa advert. Na nilikuwa nimebeba outfit za kuvaa ya nini. Unajua hata nimefanya nayo advert. Lakini hata nyinyi si mnakuanga na madharau. Unaweza nitusi na nguo na vile mnaona Triza anajituma. No nyadie leather jacket cia ngirigere na kerea na 3 pieces cia ngirigere lekere mone kwihumba. Mutirona na inywe ni murora bara. Alafu nilikuona maili 7 uongo. Acha kudanganya. Huko nilitoka 2022 maili 7. Huko umedanganya. Kama uliniona 2022 huko 2021 naweza kubali but off rate sijaenda huko. Na Githurai hata Githurai sijaenda. You can do it sasa. Ndio nauliza. Ona nyumo kiruma nale. Kapole, hello. Ai, sweetie uliendaga wapi? Gai. Uliendaga wapi haki hata nimekuona nikakukumbuka. Gaibia nyina muraya. Na gaibeka. Alafu nyinyi hata mkinitusi kulingana na venye mnaona nimeenda vizuri. No nemone kugura nginya nguo ya ngiri 20 kana ya ngiri 10 tigaga imatharau. Matusingire mnajiekea. Mnafaa tu mniambie tu kwa upole kama first born. Triza leo umetuangusha na dress code usivai hivyo tena. Lakini si kuongezea chumvi zingine. Hiyo balbu inakuchoma. Nini choma? Nika hivi. Sasa niweke hivi basi. Lakini si kuongezea chumvi ati agado aterere mutimenya atiriza ni atongire ona ngenda nguo ya ngirigana no kugura iyo nguo ni ya 2 million kuma Dubai ni mwaigua ni haria t-shirt nikio kia raithi nikio mwikirite iko nikio mwikirite theini tiriza nipe okay nipe exam okay hiyo t-shirt nikio kia choma nguo ni ya 4 million ni ya kutoka Dubai alafu nyinyi si watu wazuri. Unajua ni kwa nini? Hiyo nguo ndio niliendewa nayo airport na nikapewa maua. Mbona hamukusema hiyo siku hiyo nguo ni mbaya? Mbona hamukusema hiyo siku hiyo nguo ni mbaya? Hamukuongea ama mliona maua? Hiyo nguo ndio harusi ni when next month. Hiyo nguo ndio nilitoka nayo Dubai. Mkapostiwa tukiwa nayo. Unapika nini sapa nikope? Mimi si huko kwa nyumba. Kwa nyumba wanapika mokimo utaenda kukula. Ili hata wakipika mokimo ya minzi na mahindi mbichi. Mimi si huko kwa nyumba. Na si imekaa hii chai yake. Alafu chakula. Kona njaa mbaya. Mahoya mahao ni raini ndwiriga wa matha wathie gwitia cai. Wathie gwitia cai. Wacha nikunywe. Huku kuna baridi. Kwani kwenye mko unapenda chai sana? Sana mimi ni mtu wa chai. Hiyo unaniletea chai gukira juice. Sipendi hizo mambo za majuice nini. Mimi hata kwa nyumba mimi ni mtu wa kachai. Uko wapi Wahinda leo? Wahinda leo yako job. Si anafanyanga kazi. Hamjui hiyo kazi venye inakuaga busy nyinyi. Na siku hizi mnamsupport kumsupport. Unataka apate pesa kabisa. Na mjua anakuanga mpaka na garage. Gari yako ikiharibika unapeleka huko. Anakufanyia mpaka alignment gari yako. Ukitaka kubadilishwa
kila kitu, kupakiwa rangi, so anakuwaga busy, ever busy. Chai not good dear, why? Chai si mzuri, nitapieni. Hapo Kalisi yako hayuko hapa, Kalisi hata hayuko huku. Kalisi yako safari leo, hayuko area. Nimeenda basi. Eda. Na ukitaka nikubroku niambie sweetie. Uko timu tili zato tikoro kona makoro, si ndio? You are so pretty, Amraya, thank you. Avoid sugar. Madia ni kwenye wasai mororo na demo ini. Sintaharibu sauti. Tiga kororia. Baina. Tiga kororia kesukari. Chai not good. Otherwise, mbaya. Gai madoka jere saa ini muru na niguo nyendete saa ina venye napenda chai wewe. Baina nipe Lion. Nilikuwa nataka tuende live. Huko niwauzie, niko na 3 pieces zimeingia, niko na jacket leather zimeingia smart. Niko na sweater zimeingia smart, stima zikapotea. Venye stima nimeambiwa zimepotea. Nika give up. Sasa nataka kukunywa chai niende home. Chai sio mbaya. Ona ukunywe chai and your body is tea. Gai we na hii baridi wachani nikunywe chai yake. Sahi mutikandare tha ici na heho we. Mweterere riũa rĩoka mũndare. Mutikandare na heho mweterere niwe chai. Nataka jacket. Ipo sweetie. Tuuzie. Gai. Si uko kwa duka. Ziko kwa duka. Imagine leo nilileta mzigo zimejaa huko. But stima hakuna tangu asubuhi. Zilipotea, sijui ni nini zilifanya. So hata nikienda hapo nitakaa kwa giza. Kumbe ulichange nguo. Ile motianu mata nyuma na night dress. Kunya supu nilikuwa nimechemsha jana kwa nyumba. Uiko hata sijamaliza. Nitaenda kukunywa nikirudi. Niko nataka chai. Tuone kucha. Amjue niko kwa giza, so mkiona shingo iko black msiseme nimekorogo. Hapa hakuna right ya kutosha na niko kwa hoteli. Baina hemorothi tio tudo kiuga hau. Hemorothi fenti haha. Ulikata kucha. Akira kendege kwira igere ciaunekire ngihura wa munyinyi ciaunekare. Ndirarenga ciothe cikeiganane. Kana inyi muhura nake na macini. Muhura cianyu na macini. Unasikia baridi. Nicheti nguo kwani machine. Mimi nafua utihuraga. Sisi kwa huraga na moko. Ulibadilisha night dress. Ile kitu hamjui, hebu nivae hii jacket. Kwenye niko nasikia baridi. Alafu si mnaona kuna mabati. So kuna baridi. Nini? Kamuheshimiwa tutikare Amraya tiga bana ndoria muhuraga munyinyi wanyu nake muhura na macini ni tuhura na munyinyi nake triza si hizi vitu nauzanga za ndani panties atubai wa munyinyi mkikosa kuvaa mimi nitauzia nani? Ati mtavaa za nguvu za triza mtavaa. Usitoke bila kuobesha na venye kuna makelele hapa. Anile sasa nitoke niende kwa gari. Huko kwenda inegene. Wewe ni hoteli. Weka namba vizuri. Yake nyawira ya shop. We. Ile namba nitaweka hapa ni ya huko kwa duka. Uode mzigo. Amusiaze kusema triza aliweka namba atagiwe hapa. Toto demo injue. Ile namba kwekera hapa ni ya duka. Kama ni ya duka unataka uko peke yako? Uko peke yangu?
Nyuma wera, si nimetoka huko kwa Farodhi, hamjaniona huko? Nimetoka kwa Farodhi nikakuja kukunywa chai hapa. Please enda kwa gari. Nangoja jacket. Dhitima siorire, stima zimepotea na venye niko na jacket suku leo. Gai, wapi Shukura? Shukura ameenda shughuli zake. Nilikuwa nampelekea simu ya nani ya Jonathan. Kuna mtu alinunua simu huko kwa Escom, akasema tusimtaje jina na ni simu ya pesa mingi. Na mimi kama Triza nikaitia Shukura Dennis aipeleke juu ni unadio ekeria ndikwenda kuyoga ucio muno atianga ndware hure mbica ngake juu si mimi nilinunua riu nikio ngwenda kumineana onako nineanirwo hatari mbica mundu ucio ndarari na thina alikuwa amesema tu ipeanwe. Ulichange nguo za ngapi? Nyinyi ndio hamsikii maneno. Nasema hivi, tuma gwika kiria, tuma gwika tukumetatia context ya hale hapa road pale kwa Express Tarazo. Na nilikuwa nimebeba outfit kama 4. Sasa bibi nafagisia kwa wale T-shirt ile bwire kirete ya black na skirt ya red ile nikaharukia iko kidress juu. Kabu, naja tu nimeharukia tu hivi. Na nilikuwa nataka kuharukia alafu nivae kijacket juu. Na nilikuwa nimechoka. Naja tu nimemaliza kuvaa ndio huyu Shukura na yeye. Leta gotometwa ni kama ukianyalire. Tunataka kuchukua video Triza. Hiyo simu nilikuwa nimemuitia simu. So nore uwe mukejokerera ri mwambe mumenyete riri icio munyonaga nacio cia 10,000 na cia 50,000 ri tini ngoragwo ngurite izo za 50,000 na za 20,000 si kabaya hiyo si night dress hiyo nguo ni ya Dubai, lakini hata kama ni night dress ya Dubai kaforerera muthaiga so yani ndena night dress ya Dubai. Uko na kilo ngapi mama? 65. Si uko mkubwa? 65. Nataka nifike 70. Natige igeida no tazira ineke ngori ya nginya 70. Nkula nini? Chapo. Milkshake. Chipo. Usifike 70, serious with milk. He, 65 iko sawa. Rona saa mgego uko kaide tuenda kona kazangu. Niko 65 imagine. Nilijipima juzi niko 65. Ifikie 100. Getha ndayo mukene. Sonokai. Ndiye kuona turamenyaga. Kabia kunora ta ngurwe guku no guteo giguteo. Yanayo mtangoja. Mwacha nika hiyo 65. Triza in love. Yes. Why not? I am na mumenya next month ni birthday yako. Murafangira ati atumikire ko. Next month ni birthday yangu. I'm turning 36. So I'm still a baby. As mom, I'm still a baby. Nimekusalimia huko Matangi hujasalimika. Gai, chini sia mudongwe. Hizi nitamaliza Januari. Wacha nitoe sweta kama ni hizi yote ni yangu. Mama uko mdogo hivyo? Yes, I'm turning 36. 36 ni kidogo. 36 na dasialeta na 24. Si kidogo.
Unakula nini? Tuone food. 36. Unakula nini? Umeelekea idea githeri giakwa ngenete. Nakula githeri, mimi napenda githeri. Nakula githeri ya minji. Nikawaambia waweke spinach kando wakachanganya. Sasa nakula mchanganyo ya githeri ya minji. Githeri ya minji ikachanganywa na spinach. Malizia namba. Ulenda aje mama? Machakura. Wacha na machakura. Alafu unajua watu kama sisi tunawaka hadi tunatakanga vitu ngumu. Adukana rume mundu ati machakura mundu ngehota kwigurira nguku ngima haha na ndone ucio tari undu nikiamua nakura mbuzi mzima hapa mnacia wira ucio wothe ndatinda ndehago mbeca cigana mutirona mbeca cio nĩ nyingĩ ingiuga kusuria mburi ngima haha ndihage okero ndurona ta kuhota mami hiyo kujituma yote najituma huoni ninalipia pesa mingi wewe usitusi chakula yangu. Ukinitusi mjue mimi ni sonko. Atatiga mweteo. Mesa baba sio kwa sio niguo mweteo. Twe mweteo ai. How are babies? Babies wako sawa. Githeri iko sawa. Chiza ni wish happy birthday. Happy birthday sweetie. Dipende. I love the new you. Semere nego kuira ni mwete. We. Mimi sina mambo mingi. Goko murona njirite nikiria ni nduma-ini. Utire na tawa ucio muingi. Mutikambirie kuganga mikorogo, tell them twerirwo na machakura. Unatoa kiremba hueni mama ke twins. Mkitoa nitakuletea ufuge, don't mind. Don't mind. You can do it 10th of October. Mni surprise. Yale ya githeri. Hiyo kiburi ndio nataka. Acha nikwambie. Agikora ukagira tene tatiriza. Ugati ndoke urura guko togo ndorura ginya ndario ni mutwe. Daisy thitima nicio ciaheteria, nilikuwa niende live, niuze jacket, niuze 3 piece zimeingia, niuze sweater. Nitoke hapo saa 6 ya usiku. Alafu mtu akwambie unalinga, unafaa kulinga kabisa. Baada gukoma the koma fiu. Noigo baada gukoma the ni mweteo. Ukome fiu angiko ni uretuma. Au just stima zikirudi nikiwa hapa juu nitaona message ya msichana tunaenda live huko tuuze. Dona Sam, nimekupea ruhusa. Do your work without fear. Pewe dindit. Ezi yako kwa shop. Stima ndio zimepotea. Aya, nani anataka jacket ya leather? Nani anataka jacket ya leather nimwekee namba hapa, aode. WhatsApp unatumiwa kara yenye unataka sweater, 3 piece kwanza white. 3 piece za white ni tamu ngai. Zile 3 piece zimeingia leo. Gai. Ni tamu. Kwanza pesa ngapi? 1800. Ni tamu. Brown kara iko sweetie. Ni tamu.
3 pieces. Niko sietagwo ni ta sieta 3 pieces. Ora sireto mnazijua zenye tuliuza last time. Zinaitwa aje 3 pieces? Ora sireto bora mmeelewa. Nikulete avocado. Oi mati yako jume kiama. Tuliza nikikuona hapa na 1800 jacket 2000 sweater 1800. Na uvae moja tukuone. Nitavaa Mombasa next week, ni kwa Mombasa, nitawavalia huko Mombasa. Ikiwa tatu ni 1800. I can't wait. Unaona Sam? Damutagata hitiko. Sweta ziko. Wacha niwaeke namba hapa. Na hii namba si yangu. Ni ya shop. Ukipiga itachukuliwa na msichana, ni yeye yako kwa duka. Mwambie kutumia hizo 3 pieces. Uone. Sweta uone. Na leather jacket uone. Zimeingia leo hii. Mungu angemwira ndeto magata hiti. Nimeamuka nimeenda kwa soko. Nimeamuka nimeenda shoot. Nilienda nini? Kufanya nini? Alafu mkiniona hapa nikikula githeri, simu hata nipumzike kidogo. Kwa mweno ulipo Mombasa. Nakwambia nikifika huko. All the best, Teresa. Thank you. Shop iko wapi Kasarani? Hiyo namba nimeweka hapo ni ya shop. Nikuje tukule githeri kuja. Naumwa na meno. Unaumwa? Angali email. Watu wa Katoto mko karibu. Kasarani wapi? Opposite Magunas. Tizani takusalimia mpaka unisalimike. Hi Betty, hi. Umesalimika. Hiyo namba nimeweka hapo ni ya shop. Kama unataka hizo 3 pieces, mnazita 3 pieces. Wewe ndio bila kushiadia juzi na dige kagera, I don't know. Ni 3 pieces. Wewe wenye waninunua juzi zinaitwa aje? 3 piece. Mwana wa mudhamaki. Hello, shiko hi. Wewe unafungua Sunday? Hapana, Sunday tunakuanga church. Wewe yende kwa geshokia gatho mawe ni thiku icio ithathatu. Tracksuit. Ni hizo tracksuit musietaga atia? 3 pieces kana musietaga atia? 3 piece. Ni hizo 3 piece. Hizo 3 piece zinatoka 1800. Ukitaka ya white iko supu sana, ukitaka brown iko, kuna maroon smart sana na ni 1800 peke yake. Ukichukua hii namba WhatsApp. Sawa. Jumpsuit 3 pieces. Wow, Miss Duo, thank you. Ukichukua hii namba, ukitaka ya white, bora useme size yako. Jacket leather. Very nice. Very supu. Kwani hunijibu? Yune uliza tena. 2000. Sweater kama unataka ya mama yako ni 1800. So hii namba ni ya shop. Ukimake order we do delivery country wide. Nilikuwa niende huko kwa shop nikaambiwa stima zimepotea, siwezi kaa kwa giza. So ikabidi nikuje hapa nikule githeri ni home. Hakuna za watu hiyo ni. Wanga si sweta ni 1800. Muende huko. Utatumiwa nini? Utatumiwa kwa WhatsApp uone. Na hata ukicall
ama utembee kwa duka na leather jacket ziko free. Kwanza suku sana. Zote ziliingia leo. Enda unyakue, tulikuwa tuingie live leo. Stima zikapotea. Ningewaonyesha hizo hata zingerara. Neido mwa. Utoko kiuga tena thitima ni ciora ciorire kuma kiroko. Plus size ya mam iko. Sawa Florence, nimesikia. Mnikubalisha nikule. Tuone food hapana wewe. Mnikubalisha nikule tukiongea. Nilikuwa nimewamiss. Niende niwauzie hizo vitu. Stima zikanifanya ile kitu. Hii ndio kiuga atia. Sigatege ukire haha ndemwire moe na beno muthie muonde. Si muonde muone venye ziko suku utatumiwa WhatsApp. Chukua hiyo namba. Watu wa Gulf na waombeanga sana. Triza, size ya watu wakubwa leather jacket X5 X05. Tumita katia. Tunaita nini? Hiyo 5? Ni XL5 ama inaitwa aje? Simuniambia tunaita aje? XL5. 5XL. Kuna 5XL. Thank you. Watu wa Gulf. Andũ arĩa othe mũkoragwo nja ya bũrũri. Na muona maitho makwa mahana ũguo, nĩ harĩa ndĩ matikwa mahana ũguo. Mũtigakĩke atĩ. Andũ arĩa othe makoragwo nja ya bũrũri. Acio thitima ĩngĩ haha. Andũ arĩa othe 5XL. Andũ arĩa othe mũkoragwo nja ya bũrũri. Ngai witũ amũrathime. Mimi niko na customer wengi sana wanaamini Triza. Wananunua mzigo yao wakiwa huko outside countries na wanasema mahali tutadeliver. So wananiamini. Ndamuhoera Ngai witũ amũikaragia mumenyagirire amũrĩithagie. Tondu Ngai witũ ni wa kihoto. Aturia muoneire kihoto kianyu. Ndukanehuthie mwana witũ wĩra ũcio urutaga. Hiyo kazi unafanya urotheremera kuu mwana witũ. Leather jacket ni how much? 2000 only. 2000 only. Hii namba nimeweka hapa, nimesema ni ya shop. So mutika mistake ni mwabiria kugate ukire raifu wabiria kuhothithia ndimwira mwahotheire rimwe riega moja safi Triza akatokerezea. Na hiyo kitu ndio nitaishi kuwaombea. Ona hita simangegeria kurumana nie ndikariganio ni kavega kau kamwe gutura ndimuhoeire kwaja andu a Gulf, andu a US, andu a UK, watu wa Canada au watu wote supporter wote wa Triza. Ngai nioine ndimuhoyagira hata kama siliwajui na majina. Mungu yeye mwenyewe anawajua na majina. Na wenye wanasema niongee Kiswahili, hamuoni mnanitesa na ninakula githeri? Hamuoni mnanitesa na ninakula githeri? Alafu nikianza kuongea huwa kuna malaika huwa anashuka. Sana nasikia malaika wa mahubiri anashuka. Na sitaki kuhubiri tunakula. Hii chakula si chakula tena nikianza kuhubiri. Nimesikia malaika wa mahubiri ameshuka na sitaki. I want to go home. So Mungu awabariki. Ngai amurathime. Ngai amweke wega. Ati followers wako ni wa Kenya wote? Hapana, acha kusema hivyo. Umesema hivyo kwa nini? Spence. Nataka kusema wenye wako hapa ni wa Kenya wote ama unasema ni ya Kenya magathi wetha mabũrũri manaja? Well and good. Tumedithageria wega. Na huwa nasema hivi, na unogekona kanya gakwigwatira na kama uelewi Kikuyu mimi sijui nitachanganya but usinitusi juu naongea Kikuyu. Kama wewe uelewi waambie next jirani akutafsirie. Ungikona kanya gakwigwatira kuu uri mwana witu wigwatire. Na ukifanya kazi usiwe unafanya kazi ati tawe mugeni.
ndukanarute no igwa rwimbo rurego tiga gwitwo mugeni tiga gwitwo mugeni tiga gwitwo mugeni iraga Ngai niwe gwatira ni ndegwatira mahali popote utakuwa ukienda ukegwatira nona we gwatira favor yako ni hiyo favor bado inakuchukua juu ushakubali ndi hahai ni ndahegwatira aba wigwatira ithare ndagika icio miaka yo guikara kuu hiyo wakati utakaa hapo. Rona Sam ni wewe naongelesha sweetie, tulikuwa na wewe huku Kenya, sasa hii hauko Kenya. Usikue ati unaangalia wenye wako Kenya, hakiri ciaku cie Kenya. Hakiri ciaku cie Kenya, mwiri ni kuo wiku. Ndrenda hakiri ciaku na mwiri cikoro cie hari ori. Akili zako na mwili zikue mahali pamoja. Nigetha grace ile iguikaragia, igagukua meciria, igagukua mwiri. Twe hamwe. Ndio maana unaona watu wengi ni maratakwo ni maroho muno. Juu uwe ureciria uhoro wa Kenya na nduri inuka rucio. Wengine wamepewa mnasema contract, contract. Amepewa contracts ya 2 years. Ukianza kufikiria mambo ya Kenya na saa hiyo hata uko na mwezi moja, ungekarikia contract hiyo mwana wito utaumia. Leo ndirenda atiriri, nona grace yo ya gukuira gigutwara kuu. Kuna watu wengi hawateseki. Kuna watu wengi waliangukia contracts. Thank you. Kuna watu wengi waliangukia, ukaenda ukapatana na boss mzuri. Wira uria wothe uraruta gwiraga pesa yoka muhuko ndiri mundu ndagakuiguithie. Anakwambia nini? Mundu ndagakuiguithie. Nuona wewe na 10,000 ni itho kwenjete kioro kana kuhingurite siwezi. Tungiuka tuigire 10,000 cia kuhana cia tiriza na twehere ciothe cireteka 10,000. Utire ciandikitwo ati ici cioyo 10,000 ri ekwendetie agaki nake cioyo 10,000 ri ciandikitwo ekwenjete kioro. Hakuna kitu kama hiyo. Pesa ni pesa. Na ngwiraga atiriri, angikorwo pesa ti baba wa mundu ucoretwo hau ri, mundu ndagagutange hiyo 500 yako kula kama umefurahia. Unasikia? Uliosha choo, osha vizuri na usugue roho safi. Mwiri waku na meciria marute wira ucio uraruta nigetha Ngai rucio angigakuonera handu hangi kanya. Bado grace yo nigagukua ithie guikarie haria, but ukifanya kazi roho yako haiko hapo, Ngai akuria atiriri mwana uyu wako msimamo wake ni uriku. Aya ndikwa mwarafu, sorry to say, munyite wega ndikwa mwarafu no hakiri ciakwa ri ndiroria na rikorwo ndi Kenya thie nje nguo tatiriza. Usifikirie hivyo. Nuona grace yo ya gukua wiku kwa mwarafu tabe witikire ihinda riu. Hebu kwanza kubali hiyo wakati, useme saa hii niko kwa Mwarabu nafanya hivi na hivi. Kubali hiyo wakati. Contract yako ikiisha, Ngai agutware grace ni wengi, nayo grace yo Ngai egugutwara hau, ambiriria nayo kumigwatira. Wambiririe kuga ni nyingi ni ndatwarwo nguo-ini. Mwathani ndahoya grace yaku ndi haha nguo-ini ici irongua. Tuko pamoja? Ndĩrarĩria mũndũ kana ũgĩtheri ndĩrarĩa haha? Mi ukiniona nikikuja kwa kagiza hivi, ujue kuna malaika ananisukuma niongeleshe watu. Mwagwĩciria nĩ gĩtheri ngũkĩte kũrĩa? Si gĩtheri. Kuna malaika alikuwa ananisukuma niongeleshe watu. Nani? Umeniweka nguvu. Amen. Hata nifunike hiyo githeri hapo. Juu hata sikuwa na haja na githeri sana. Mungu awabariki. Mungu awabariki. Rona Sam, wona mundu urarumana uko gutiagaga daimono cia iria-ini. Ona daimono cia iria-ini. Riu matu macio nuona uria tuiguaga mugambo wa Ngai, ona daimono cia iria-ini ni ciguaga thauti ya he mundu uraria kiugo kia Ngai cigatumwo. Mi hata ukuze hakuna mali unaweza nipeleka, na ndiraugire ringi na ndirauga ringi, ni nginya cia iria-ini ndicietigiraga. So we uko huko, reke neema ya undu ucio ureka yambe igukue thaa icio.
Wacha hiyo neema ya hiyo kitu unafanya. Kwanza ukubali ikubebe. Usifanye kama unafaa hivi. Utateseka sana mwanangu, utateseka sana. Wacha hiyo neema ikubebe. Kama wewe ni vyombo unaosha, wewe osha vyombo na hiyo neema ikubali tu. Aba witikire kwa ihinda riri ni indo ndirathambia. Neema no haha indo-ini ici ri. Tondu ndiragithambia tuhuhe kiria ndirona ngateithia muciari wakwa ri. Tondu ndiragithambia tuhuhe kiria ndirona mwana wakwa agathoma ri. Tondu ndirathambia tuhuhe ciringi ndirona ndona Triza akiendia panti ngagurira kana gakwa ri. Hiyo neema wacha kwanza ikubebe. Ukikubali hiyo neema ikubebe, mwanangu, my friend, my sister, my brother, my dear, Ngai ekuona wihokeku waku, one gukiririria gwaku, one kumwihoka kuria wa mwihoka. Okay, uge urari na contract ya miaka 2 na kuna vile neema inaweza kubeba. Kuna wengine hata wanafanyanga 10 years analiniwa mundu ucio ugakora maundu maria ekite guku, ona ithuĩ turorwo tu kuna muthenya tutingikinyira maundu maria ekite. Unaona mtu ile mambo amefanya huku, analiniu contract kwa sababu ya nini? Neema ilikubali kumbeba. Alibebwa na hiyo neema, hiyo miaka 2 hiyo neema ikambeba. Akaona anaweza ongezea miaka ingine 2. Mungu akaingilia kati, hiyo neema tena ikambeba. Akasema naweza chukua ingine 2, ikafika 6, neema bado ikambeba. Ukiangalia zile mambo amefanya, onake mwenyewe ni araigwa ni manema ni eguwete. Mwathani Ngai witu arogocwo usiku wa leo. Reke Ngai witu akunyite guoko mwana witu, reke Ngai akunyite guoko. Wacha Mungu akushike mkono. Nilikwambia Triza akikushika mkono nitafika pale mbele niseme wewe na mimi unogirie muno, unanichokesha sana. Ukiamua leo nitaomba Triza, leo kesho niambie Triza, leo kesho niambie nani, kuna mahali watafika waambie wewe na wewe uyo kuhoya, wewe na wewe uyo kuhoya. Tondu niguo andu meragwo na gukunja tigana ucio wira wake no he, wira wake no ndumira, wira wake no ndum. But ukikubali neema iku, my friend, angikorwo gutire mundu urahoya kindu ni itho rari ho 1,000 na nirakuigana, reke neema igukuire hau uronera 1,000 ni itho urona 200, reke neema igukuire hau 200 uronera. Mwathani agocwo, Mwathani Ngai witu arogocwo. Uga ameni, sema amen kama hiyo neno imekubeba. Ngai atunyita guoko, amwe ni mekurakara muno. Eno ireke marakare. Mwathani riria atunyita guoko, amwe ni mekurakara muno. Ndimuinagira rwimbo ru rwa Gikurino tuinaga ati riria Ngai witu agakunyita guoko, amwe ni mekurakara muno, amwe makweherere. Na hau niho kaigwa wambiriria kwira huyu hajui kuweka urafiki. Si urafiki hujui kuweka. Kuna mahali Mungu atafika aseme sasa haria wakinya Triza, haria wakinya wangare witu baine, haria wakinya Rona Sam, Mwathani ni arenda gukunyita guoko gwake. Na tondu ndagaya na gogoci na mundu, ndirenda kwanira ndi mukawa-ini, na tondu Ngai ndagaya na gogoci na mundu, make sure mundu wothe ungiuka kugaya na gogoci nake anamuondoa. Hiyo ndio kitu yenye hamjui. Unaweza kuwa na rafiki wa maana sana, Mungu akuondolee. Amekuondolea kwa nini? Ngai witu ndagaya na gogoci na mundu, na ngiona he handu mundu arenda kuoya gogoci wake amweheragia ta kurahia, na ngwiraga reke ngwire kabonyitu guoko ni Ngai. Tondu Ngai akunyita guoko, ona tungirurungana tuge wi murume wi murathime ndungirumika mwana witu. Wacha Mungu akushike mkono. Wewe uko Qatar, wenye wako uko outside the country, mimi na waombeanga sana neema iwabebe. Reke fifa ya Ngai muikaragie, muthiaga mabururi-ini mageni mutoi murakorao. Neema tu ya Ngai igakunyita guo, ukagia na mundu mwega, ti wa bari cianyu, ti wa ruthiomi rwanyu, ti wa ruruka rwaku. Ona ungiega kawega tukamwe wikirwo ni Ngai, ona tu tiriri Ngai akuhete fifa, ugathie kwa nduriri. Ku ni kwa nduriri ako ndui kama hujui acio ni umetagwo nduriri, ugathie kwa nduriri iria mutaragiro mwe. Tukugaga tiriri andu acio na kumi umetagwo nduriri kwa mutire mwamenya. Ngai agakuhe fifa ugetikirika kwa nduriri, na nui nduriri icio uri imenete andu aya mahoyaga Ngai. True or false? True or false? Venye wako huko ginya mutihoya ginya mwihithite. True or false? Andu acio
ndenda mundu raria ma andu acio matiendete kuigua horo wa Ngai na nikio metagwo nduriri na nikio wiguaga Ngai ni arakarire ni nduriri muno maybe wewe hujui maandiko sana hebu acha nikueleze Ngai kuma tene ndarienda nduriri na nikio njigaga favor ya Ngai imukue bururi-ini ucio wa nduriri tondu nginya kuma tene Ngai ndarienda nduriri uririkane hindi iria Isiraeli mahikirie nduriri ndungata yake wetagwo Ezara arĩrĩire Ngai ndũrĩrĩ icio ciothe ikĩingatwo koguo kuma tene Ngai ndarienda ndũrĩrĩ angĩkorwo kuma tene Ngai ndarienda ndũrĩrĩ rĩ na wewe wĩ mwana wa Ngai rĩ turona ni neema ya Ngai ikunyitĩte kuu hauoni ni neema ya Mungu imekufanya ukae hapo ona ngikaga kawega kamwe tu rĩ teraga Ngai nĩ wega tondu mwathani ndĩ bũrũri-inĩ wa ndũrĩrĩ na nĩ watũma theremere kuo tondu kuma tene Ngai witũ ndarienda ndũrĩrĩ angĩkorwo nĩ arakaririo nĩ Isiraeli rĩrĩa mahikirie ndũrĩrĩ Ezara akĩrĩrĩra Ngai ndũrĩrĩ icio ikĩingatwo koguo kuma tene Ngai ndendete ndũrĩrĩ ndĩrenda mũnyite wega na inyuĩ mũthiaga kũgarũra ng'ano ma nĩ maandĩko maugaga ũguo ndĩrenda mũnyite wega so bũrũri-inĩ ũcio rĩ ũmenye wĩ bũrũri-inĩ wa ũgeni kwanja ndĩrarĩria andũ aya me Qatar kũu kwarabu nĩnyuo ndĩrarĩria ũkamenyaga nĩ neema ya Ngai ĩkũnyitĩte mwana witũ na nĩkĩo ndĩmũhoyagĩra mũno mũkainũka mũrĩ agima tondu reke ngwĩre bũrũri-inĩ ũcio wa ndũrĩrĩ nĩ tha tu cia Ngai citũnyitagĩra ciana citũ nĩ tha cia Ngai citũnyitagĩra ciana citũ na mahoya maitũ nĩmo mamũnyitaga ciana citũ hoyaga mũno tondu kuma tene ndũrĩrĩ citiendete akristiano kana andũ marahoya Ngai ũrĩa wĩ wa ma tondu andũ acio nĩ andũ a gwĩtukania mũno tiga nĩ tha tũtingĩhotana good nĩ tha cia Ngai cimunyitaga mwana witũ na ndĩmũhoyagĩra mũno ma Ngai nĩoĩ itarĩ ũhinga ndĩmũhoyagĩra biũ tha cia Ngai cimunyite tondu niĩ nĩtwĩrĩre mũndũ aingĩrire ndege ũguo akiumagara ndaumagarire atĩ tondu nĩ mwagwathiĩ kuona bũrũri ũcio nĩ mũrutaga mawĩra maritũ mũno bũrũri ũcio nĩ mũikaraga mathaa maingĩ mũno mwĩ wĩra-inĩ bũrũri ũcio nĩ mũikaraga na mĩnoga mĩingĩ mũno no ĩndĩ ũgĩtĩkĩra kũnoga ũgĩtĩkĩra kũruta wĩra nĩgetha ũrũgamĩrĩre rĩngĩ family yanyu ũrũgamĩrĩre rĩngĩ kana gaku ndũgetwo mũhoi ndũkarumwo wĩtwo kĩgũta mwana witũ neema ya Ngai ĩrokũnyita neema ya Ngai ĩrokũnyita mũno guoko kũrĩa kwĩ hinya mũno kwa Ngai gũkũnyitage mwana witũ ũrotheremera bũrũri ũcio kĩrĩa gĩothe wanyita na moko maku gĩgatherema mwana witũ mbeca ciaku ciothe cirathimithagie wĩtage mũndũ mũrathime na nĩkĩo ndaiga meciria maku reke makoragwo me kũu nĩgetha ũhote kwĩgwatĩra neema ĩrĩa ĩragũikaria thaa ici na nĩgetha ũhote kũhũrana na maroho na mothamaki marĩa mathamakaga mĩciĩ-inĩ ĩyo kũu nĩ kũhoyagwo Ngai ng'eni kama hujui niĩ nĩ ngenaga tondu nginya arĩa maumaga matarĩ ahoi gũkũ makinya bũrũri ũrĩa matuĩkaga ahoi tap tap guys tap 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 guys tap tap tusihan mpaka wenye hawaombangi wafikifika huko wanakuwa watu wa kuomba juu ya nini juu ya zile madhabahu zimepandwa kwa hizo manyumba juu ya zile madhabahu zimepandwa kwa hizo makazi zenye wanaenda na wacha nikuambie ukikuwa mtu wa kuomba gutiri uthamaki uga gutiri uthamaki ugagwitiria gutiri uthamaki ugagwitiria mwana witũ hĩndĩ ndathoma kiugo kĩa Ngai kĩroigaga atĩrĩrĩ atĩ hĩndĩ ĩrĩa Isiraeli marĩ kũrĩa bũrũri wa Misiri nĩ magereire ruo mũno Miss Du, I know hata kama hujui fasting nĩ magereire ruo mũno magĩkinya handũ nginya magĩtetia Ngai na hĩndĩ ĩrĩa Musa athire ũguo ona korwo Musa nĩ athiaga ũguo akahana torwo nĩ hinya atongoretio nĩ hinya wa Ngai hĩndĩ ĩrĩa ahotire kũruta ciana cia Isiraeli bũrũri ũrĩa wa Misiri ndĩrenda kũmuonia thũ citũ citirĩ ciakena thũ yaku igũtua nĩ yahotwo nawe ukona biũ nĩ wahotana utaona nilimshinda si alitulia si nilikwambia atatulia anatafuta option mumetaga ki ya mbere ya filamu iwe ngi mumetaga do second option kana tumetaga do mutideithie simseme tunaitanga aje kuna kitu nataka muelewe hapa hebu tibu haraka plan B
option B ndio hiyo. Nataka uelewe hapa na hada ndenda kwariria andu aria meroho-ini. Andu aria meroho-ini nio ndenda kwariria. Woe undu uyu no woe na kiria kiega. Ngai bado sisi yako kacianjia guthira. Nani atanibaia bundles? Talk to us girls. Second option. Aki zinaisha. Nani atanibaia bundles? Gai. Na imagine nilikuwa nimeweka za 250 sahi. Haya, wacha tuongee kabla iishe. Labda hata ikiisha nitakuwa ni Gai. Gai, niki. Wacha tuongee. Maybe tukiongea itakuwa nini? Tutakuwa tumemaliza. Nimeweka wifi sasa twende naro. Haya, njira itumako. Ngoda gushughulikira ndikarengeke. Simu niambie itakiwa malaika apotee. Tulikuwa wapi? Tulikuwa tumefika wapi? Plan B. Thank you Wajiko. Tukugaga atiriri, tulikuwa tunasema hivi. Unaona wakati unasherekea ati nindirahoire ndirakimukiriria arakira, ndirakiriria thu ciakwa irakira. Tugaga thino ya kiria, thino ya Ngai gutire block or wagani watablokiwa hakukosangi haters. Ndiramwira riria kiugo kia Ngai kiraheanwo ndaimono ne cia iria-ini ne cia bororokaga. Aho ingoma ni ingi guku mutikamake. No tukuguzia makienda na matekwenda. Kuna kuanga na plan B. Wakati kwanza ndekenya benyigire haria ngwendaga guka nigetha ndimwire hindi iria taru ndekiriro wifi ona no njikire gatege ndikahurirwo. Hindi iria ciana cia Isiraeli ciahotanirwo na Musa akihota kuruta ciana cia Isiraeli kurio kombo-ini, mundu wetagwo Firauni ndakenire. Nikio ndenda gukuonia atiriri, thu yaku ni oyaga moko iguru, inajifanya imesurrender but inaenda kutafuta plan B. Wakati wana wa Israeli walitolewa huko Misri, huyu nani Farao, mlikuwa mnamuita Farao ama alikuwa anaitwa nani? Mimi Kiswahili ni gumu kwangu. Farao ni ndetikirire. Etwire ni etikira akirekereria ciana cia Isiraeli. But kwa roho yake alikuwa tu ni ile ya machungu, sijaamini naweza waachilia. Farao alikuwa anasema nimewaachilia aje, na hao ni hoelire mbuto yake mafuata ciana cia Isiraeli. Lakini alikuwa amesema nimekubali, alikuwa ameambia Musa nimekubali hao wana wa Israeli waende. Ati kufika hapo mbele akachange mind. Akasema anaweza tafuta plan B tondu thu citu cititikagira ni hote. Venye alitafuta plan B akaambia Musa ama Moses akaambia nini hao sijui tukumetati ya thigari ciake sijui tutawaita aje wafuate. Hindi iria maringire iria-ini itune, hindi iria maringire ciana cia Isiraeli ciaringa murima uria thu kana tuge mbuto ya Firauni iria yeritwo imaume thutha jeshi yake. Thank you Esther. Hindi iria jeshi yake yerirwo imaume thutha, hindi iria Musa oire ruthanju gukigia njira, wana wa Israeli wakapita. Mageciria uguo ciana cia Isiraeli ciaringa jeshi yake Firauni ageciria nayo iguke hotekete nigetha mafuate murima uria ungi tondu ndetikitie ni ahotwo. Uguo niguo thu citu ciikaga. Hindi iria mathire kuringa, Musa erire ciana cia Isiraeli mwihugurei muone aria me thutha witu. Hindi iria mehugurire makiona mbutu yukite na ngari na mbarathi, Musa akimeretererai muone uria Ngai ekaga. Ndakwira reke ngwire hindi iria makinyire iria gatagati aria mathomaga
aria mathomaga mandiko nike nyingi ambiriria ngoma. Hebu nipeni uto tumaua twa Bob, sijui imeanza tena. Tamaka ingimenya ni kuhunjia ndirahunjia no nginya yanjie ngoma. Umeenda aje? Haya, thank you. Nipeni uto tumaua twa Bob. Hindi iria Musa amerire etererai muone, ona muini winite rwimbo rwa etererai muone uria Ngai ekaga, etererai ati andu aya Misiri mutikamona ringi, merirwo mehugure. Hindi iria mehuguririe uguo monire thigari na mbarathi ciao ciothe cigikuo ni mai. Kuma hau mandiko matiugite makuo ni mai mathire ku, ukanahenio hatire handu merirwo kuria mathire, makuo ni mai gutire kuria merirwo haria mathire. Koguo ni kuonania na rũĩ rũgicoka uria ruma. Koguo ni kuonania atiriri meragwo mehugure mone thu ciao ikininwo. Mwana witu, hindi iria Ngai agakwira wihugure wone mathina maku magikinya mwico, ugetikira tu kwihugura, ukonifirm kana biũ ni mathi. Na hindi iria magathie ndukanende kumenya kuria magathie mathina macio, usitake kujua. Wewe hugura tu wone mathina. Hindi iria Ngai agakwira mwana wakwa wihugure, ni wona uria ukugiaga hindi utakamona ringi, ugetikira tu kwihugura uguo, umurore ucoke mbere. Niki tondu wa mbere thutha waku ndangiuka mbere, na nikio merirwo mehugure mone thu ciao ikininwo, magicoka makirwo thiei na mbere na rugendo. Mandiko maugaga karugendo kao gatiathiriirio hau, no mageire tumathina magikinya kuria Ngai ameriire. Bururi wa iria na uki no wageire tumathina, no atiriri Ngai ni atwaranire nao na gutire kuiguika ati ni mathire magiteceka ringi. No ni atiriri rugendo ruru urathie mwana witu ri, utakinyite destiny-ini yaku ri, utakinyite kuria Ngai arenda ri, no nginya wambe ugie tumathina, no nginya kugie tumirimu, no nginya kugie tumaundu, no nginya kugie kwaga mbeca. Hakuna siku mambo yako itaenda nywe, usidanganywe. Tondu na riria ciana cia Isiraeli ciarutirwo Misiri, gutiandikitwo ati he mathire nywe nginya bururi uria merirwo. Ni kwageire tumathina, ni gwathire uguo makiaga mai, ni gwathire uguo gugika. Ungithoma mandiko macio ni matariirie wega. Mandiko mau matuonagia atiriri ati ona rugendo ruru turathie, ndukone ati Tiriza tondu ni aria tuma guku wone ati tariwe perfect muno, ati ndaragerera mathina. Ni kuri tumaundu 1 2 3 nigetha Ngai agukinyie haria arenda, matikaga. No hindi yo Ngai agagukorwo agigutwaraga thabari-ini kau, akoragwo eheretie thu ciaku. Na nikio amerire mwihugurei muone andu aria mamumite thutha mutikamona ringi, matiamonire ringi. Gathabari kau gothe mathire, mbutu iyo ya Firauni ndiariho. Niona ndiwe mandiko maugaga Firauni acokirie agithie ku, mi sijui ona ndiui tondu ndire ndona Firauni acokirie agithie ku thutha ucio, tondu hau na hau niho karugano ka andu a Isiraeli kaheanagwo. No atiriri kuria Ngai igite ni ugakinya, no ugakinya. No nginya wambe wihugure thutha uguo. Tiga kwirwo ni mundu ati gutire kwihugura thutha. Ngai ni akamba gukuonia, tondu gutire hindi Ngai agetikira thu iria igukunina ciuke mbere yaku. Cingiuka mbere yaku, koguo menya kuria urathie ugutungwo ni thu ciaku, ndugukinya kuria urathie. No nginya thu ciaku ciuke thutha, so lazima uangalie nyuma, ufanye hivi. Wirwo andu acio marakunyarira ndukamona ringi, umeke uguo. Wega wa andu acio marakunyarira kana thu icio ri citinoka mbere yaku, cingioka mbere yaku ni gukunina cia kunina. Korwo Ngai ni etikirire mbutu ya Firauni iringe ifuate ciana cia Isiraeli, matingiakinyire kuria marathie. No maria maugire mbu makiuga woi tacuthiriria-ini matufuatite. Musa merire atiriri etererai muone uria Ngai ekaga, andu aria mutikamona ringi, makuirwo na mbarathi ciao. Ni ndiui mandiko maugaga mathire kuona, ndingenda kumenya ni uria njiguaga uru. No ciana cia Isiraeli matiambiriirie kuonera mwago hau, matiambiriirie kuonera mwago hau. Mathire o karugendo nginya Ngai akimakinyia kuria Ngai endaga makinye. So karugendo gako guthie mwana witu, no nginya ugerere turuo, no nginya ugerere tumathina. Hakuna kuenda nywe, usidanganywe. No nginya ugerere tumathina, ugerere tumaruo guo nginya Ngai agukinyie haria endaga. Ngwiraga atiriri, atumia aria tugiaga ciana, nie ndi nyina wa ciana 3.
wambaga ũkagĩa ihu mweri wa mbere, ndũrĩaga kĩndũ, ũrĩaga o macungwa. Mweri wa kerĩ ndũrenda kũrĩa kĩndũ, niĩ ndakoma nginya floor-inĩ ngĩgaragaragia nĩ ta kũgũrũka. Mweri wa gatatũ ũkagera karũgendo kau gothe, rĩu we rĩngĩ ũrahoyaga rĩngĩ Mwathani narĩ korwo wahe kana, Ngai akareka tu kĩu ũrahoya agagĩkĩra thĩinĩ waku. No rĩu ũreciria atĩ tondũ nĩ wero ũkũgĩa kana atĩ ũkũnengererio ũguo, aca, no nginya ũgĩe karũgendo nĩgetha wĩnyitĩre kana. Wengine wanalala kama wamechukua miguu juu, wengine wacha nikuambie, nazidi na inazidi, but ukipokea hako katoto hivyo yale dia ciari arĩa haha wona kana gaku iguaga atia, ndorete kande mokoriro kanyu mundu ndirendi tondu nginya njuĩrĩ ndiathondekaga tona mundu akĩnjana akinichana nywele nilikuwa naona kama ananisumbua. Gĩkeno gĩkĩneneha tap ati na hang mkoshuwe na hang uko sawa. Triza net ina hang. Simu tap tuache kuhang basi. Tap tuache kuhang. Mna tap tuache kuhang. Uko sawa. Imeacha kuhang. Haya, nilikuwa nasema hivi. Ukipata huyo mtoto unafurahia, unasahau na ile uchungu ulikuwa umepitia, unaanza kuona baraka za Mungu ukabia kukuhoya. Ukiraga Ngai woi Mwathani kumbe urari unjike wega uguo, Mwathani kumbe urari undathime, kumbe unasahau na ile uchungu ulikuwa. Ukabia kulia nginya kile utarariaga. Kama huko unakula hiyo githeri, kama huko kuna wengine sikuli mchele, ndirenda kuigua harufu ya kile. Rĩu hĩndĩ ĩyo nyingĩ ũrĩaga ũkarĩa nginya kĩrĩa ũtararĩaga. Unakula mpaka ile kitu yenye huko unakula juu ya hiyo furaha. Nataka kumaanisha aje? Ndio ufikie baraka zako lazima upitie kauchungu, na si kauchungu kadogo, ni uchungu mingi. Naye Mungu anakuanga amekuweka kwa nini hivi? Akuigaga ratiri-inĩ ũguo. Na Ngai witũ aigaga atĩrĩrĩ, ndangĩkũnengera magerio aramenya ndũngĩhota gwĩtiria. So lazima ung'ang'ane ndio ufike kwenye Mungu anataka ufike. Tuwe hamwe. So wenye wako huko, wenye wako Kenya, Mungu awabariki sana. Mungu awatendee mema. Urogea favor mwana witu, uretikire mawira maku mathereme. Kuria Ngai gĩgĩte nĩ ũgakinya, no ũgakinya mwana witu. Mbona nĩ kũmwĩhaka. Gutire Jerry, thank you. Gutire kindu undu kana kindu kiritu hari Ngai. Gutire undu kana kindu kiritu hari Ngai. But ningependa tu hivi, ona situation hii leo riri, ndigedo tatie Ngai muno, no nyende tu ona weruo-inĩ tugerie kũgocera Ngai ona ruo-inĩ rũu, tondũ nake aigaga atĩrĩrĩ atĩ niĩ ndehagĩra mũndũ magerio marĩa aramenya gũtagwĩka atĩa.